Má tá tú gur tagart íana do dhuine nó do rud gan é animnú, is gá fur anam Pearsanta a úsáid. Seo iad na fur anamnacha éagsúla. Mé, tú, sé, é, sí, í, muid, sin, sibh, siad, iad. Is gan na furmacha é, í agus iad a úsáid nuair a bhíonn fur anam sa tríú Pearsa in na chuspóir in Aberts ná bhrása. Dálinn scéal, bíonn anam ucail nó fur anam in na chuspóir in Aberts nuair atá an gníomh atá gceist san Aberts á dhéanamh air. Chunnig sé í inné. Chúla sí iad ag teachtaisteach. Chun béime chur anamacha sa Ghaeilge, caiith tú furmacha treise a úsáid. Ní féidir béime chur na focail mar dhéantar sa bhéarla. Seo anois na furmacha treise. Mé, mise. Tú, tusa. Sé, sesin. É, esin. Sí, siise. Í, ise. Muid, muidne. Sin, sinne. Sibh, sibhse. Siad, siadsan. Iad, iadsan. Dinne cleachta beag níos in na rialacha seo, líon na barnlís na habartaí. Tuair faoi dear go cló trom idálachán le béim sa bhéarla a léirú. He was there as well. Físeán sin freisin. She was there as well. Físeán sin freisin. We've been here for an hour now. Tá muineann seo le huair an chligeanis. Tá sinan seo le huair an chligeanis. I'm from Galway. Is as Gaillimh mise. I'm from Limerick. Is as Limnach mé. She's older than Brian. Tá sí ní sinan ná Brian. She's older than he is. Tá sisin ní sinan ná esin. He was born in Belfast. Rugu male ferste é. He was born in Derry. Rugu esin and Nira. Are they going to Dublin tomorrow as well? Will sheets in the dul go bailach lia marach freshen?